Jimbo lila nalitia la jimbo libanga umzazi na mwana. Sirejei vanu skwali unu hahuja merci mafia. Sija vanu skwali unu hahuja ni ihadani amshukurio wana umahangu nano wana hangu. Auka juzi tifanya video vanu ke video hiyo njajo hanza ni Kene Neri hamajana ama jana izona kuhamba. Shanga mjuokana amani izona hamba mimzaze natikubalo uzaze. Mimzaze nluharu mbwana. Mbwana ni wana o ndo wana hangu nitsia hangu. Yaboleo sina ukimilia nioni wana hangu hauwa na umahangu waduji bwana. Awonge ishaniheza vanu. Merci ma fille. Ishaniheza vanu tsindongo zinji. Shati habanu haukati ono video mbili jana za husu wana umahangu wanu uwaili. Shanga wonzima ukana njaelewa. Nuituka njaelewa izo ya kahamba. Shanga mjokana watukufu. Vanu kale umi mzaza hanyu mwana msho hanyu. Sija vanu. Sishemeza. Hauti ridanzi la mzaze. Valansi na préférence. C'est vrai. Minga minuwa na umahangu bien sûr. Minuwa na umahangu nazalwa nao. Aminuwa na umahangu wambwana. Yabo. Sina uparojibi wakwezi watukufu. Wanama mjihensi ukana. Huwa na mbwana utaumani. Haumani sawangu. Ekale oti java anutishemeza. Sirijila mzazi. Sambakati jao. Zenugosi keli nubalani sukana nga mumuyengoni ni wana umahangu. Haubala nga mfanyo preference ya woindami uweisindami. Shanyinyi. Amumwele woni ngontipia. Haukaze video mbili na ziona jana. Za husu wana umahangu. No wana hangu. Enzima sieli wakana ula ufitira pasko owa ili wazambando. Ukana njaziona shati veshewa. Yode iminya wembwa na watukufu. Haukaleo. Ekaleo tishia video kana. Kejajisa. Sha. Kejajisa wimana maula bazila mjompara prive. Hauni mwabekana wala ufanya nani. Kejakobi zenugo. Shamji hansi ukana. Ani huwa bwana mivaso na utaufitina. Baisika ujavanu watukufu au kami mzazi. Iladi mana natali jimbo la hema za jobanjo zedi. Mwishie ukana nyido wana hangu nyuti pia. Nyido wana umahangu. Shaizo nsijoka ukubali. Nsijoka uparu kubali. Dekati mmononi nga mjila o yonsi na uparu kubali. Wala nsina ukajuandu washe wasaya. Waona ukana. Na yine adresi ingamu adresi mrumshi mkomoro. Wajo wana luharu mwemba na ino. Wajo wana nifanya video warengi wabeshe wala na umahangu. Hamaba langa mwadeyo hauba langa manuna minao. No nga mjitrumpeo. Wagwa hinga mjitrumpeo. Yotonjua ujua mbabala mtsunguola haunga mtsunguola. Wii miuzambando bano. Ukabdala Abdu Hasani eja ilarifu na izole zekweli. Nyoti pia nyido wana umahangu leo ntina ujibiwa ekati ishi ya fahardino hajata kezuki wahe mze wahe grand notabilite hajimbae ngumlapizo gazjoni hoza mathalani gazjoni hoza kale oti ishi ya desire hakansi hasiha zuki wahe ngumpuo numsisabonsi kwa johamba mwana nazaya yabo watukufu ikati jaba nutibabu harmwana umahangu yabo woti umani walanyi wandu mdogo ngaze video nga mjokana yoto abia hatu si wandu washe yoto abia hatu bajana tiono mundu ya heya yanzokana balangu wanzo yanivumbuwe maskini katsujwa kabanti za labushini shami mgazija njua weshi ngazija haukami mwana mgazija na leshe ngazija yabobo mru kunaka huja ukanango jwa bobo rungwana kinyume ekatsi naka ushidani urambuwe zo utsahowabe shanyinyi nga mjitompeo harumwana umahangu wanu njahana preference si hanua na umahangu na zaula damina bien sûr si hanua na umahangu kana
wa mbwana izomi kaklere neti tizamba yabo leo sikahuja mrongoze mndu mzade wazade ruwa mwe bwana inu ukana bade solution tilokana urenge video ya hangu inu ubeshia Desire haurengeze video ya hangu inu ubeshia Fahari no Fahari njamdeya wala njamba ka Fahari harumu mndu ya jandeye no haukanga mjoka Fahari mwanzo yande atijo imanya nambe hauya ni parimi mwanamshwa ya mprive alafu ya bole bo mzungu mzadi waona ukana ila hazinku bana na mdoshele abanga mjuha mwejuha mwamba ngari swali u ngari fungoze tsumu lewo tsumu maudu Allahu akbar alhamdulillah ashukura ajau no ndongowo sindizo de yinwe roho ufitina tsinjema ufitina tsinjema mtsinione ukaharile wo sihabanu sirongoze mwana mhangu Desire haribalanga mwengo Desire haubalanga mwanilio amwanilio. Assalamu alaikum aswer ngamoneza pesha msongodi waza amwanilio mndu mzima no ngamwanilio kansujiviwa wa umani wa hanyu izonga miklere neti sina uparojiviwa nishie Fahari ya manene mwananya sina uparojiviwa nishie mramado mwana mangu Desire ya manene mwananya hauwa do watakeana izo mimi sina uhibila sheivi haka abongenyi wanvukana mmono kabala jana mnikazandabu shami sina haja owandu warengaze ze video za hangu wabeshia Desire hau wabeshia Fahari kanangalia bo Fahari bazetuni habari hurumu Desire bono no mitsidori ngongo au kamduria hokaza mndundabo mduria hode ya mndu shohamba ze kwedi izo mndu kaziria bahiyo deli ya hangu yabunga mwanzo ni mwambieni kwezi watukufu mimi sina problem yangu na mnono mahangu gamina problemu nsutsa hani waishie wajibwane Cha je suis clair et net. Nsuna ujibiwa katisha Fahari hatake mwananya. Nsina ujibiwa katisha Desire hatake mwananya. Alafunyi wanwazade. Mlo harumwe bwana inu. Mchiono kana. Haribala nini la de solution. Et solution c'est pas ça. Et solution les inambao. Shemeza. Mzaza ulo harumwe bwana inu daminawe. Uwono wana mahatu. Uwana hatu wajibwana urishemeze. Iyo ndizo mundu alazimu yafanye. Shatsi numbatsu wa ukana ngambewe video inu nende natungenda bona mbebo Faharenga baze tunisongu hudeyo harukurumu Desire iyo tsidabon liyo mimi ngamnele waonanyi ngamwano nezetabu za huwa na umahatu kakena ukiri rikebwazima nishie mdoji bwana kena ukiri janwa na umangu wa ili wao Fahari dina Desire ils ont bien parlé ils ont bien dit kana siparwa na mwishie bwa Komori siparwa tsambangala video siyo ya zetuni Fahari dini autant et abobo mwanamshe parce que ngamchuka zo twambia za mrumshe et abobo mwanamshe wafanya hizo le solution c'est ça mkanza mnimanise da mnono mangu haummono kabala mine na ridaze na inawambia ze kweli kano bodezi sija wode mwananyu ho Desire utsiliwa zeka jana hukabala bofaha no sijau na mrensi le bangano ilodilo mimi ndongo jabanu neshemeza et puis nika mrenge izo zenjema kanaba le mwananyasi ngutabiho borsiyo jwa urongo washaka sine mwananyasi ngurongo ilongozwa na matu parce que yode rodi ya mzazi roli ya mzazi na mwanamshwa mndu silokana harile wonga mjonge telefoni bofa haujuha bwabda yabo barza subuhi bo hajimba yabo jau no hau bo hajimba bala hushabo zetu wakaudeziwa no yosile roli ya mwana mshwa mndu eka haonokana ziangala zangala ukale wana mahatu ngwajide yao ngwajitwauze nguo ngwaji bwanao mndu mshemu amba kawe mle mwana maho mndu hima hamba tijau na mstope bake jajisa womlo yabo mjiba nao yonde heli bo mrumshe ujo urenge video ya hangu beshe Fardin ujo urenge video ya hangu beshe Hajimbaye ujo urenge video ya hangu beshe Desire ujo urenge video ya hangu beshe mwana mangu Abdalla Abdul Hassani iyo tideroli ya mrumshe amba mzaze hau mwana mamru hau mwana mshwa mrumruhi mahababu hazishange hau zizidi abugetika ujabanu njina beukana
na mzie wa ufitina bayende angamize bwana inuka wangu wenji kwa jaru haharumwe bwana shawajiretire ho unafiki no zandiki no mbatso o wenji warudi banu nga mzambo nga mumwambioni bo wana mama nduka banu emana nyotsi pia mwaru harumwe bwana inu dabo mwajua ukanani kamjaroha hauka nga mkoza wesifaishi hao sha ho jiretiro mabango eni sirongo zinji do mbatso unu ukale wonga mjo imabanu nivumburi fanye video mju yarenge yabeshe mwanama la belbela madame la mlema yabesha izo mwana nyoze tunia haba hau yabeshe mwana maoi ulo dankerko yenda isha izo se tuni mwana nywa haba no tijau na rishemeze mreso mbatso banyide mwaminye bwana inu siwa rwazale rwa harumwe bwana inu hau kam nutsongo tungandrabo hakaza mwana mahe ngutsongo tungandrabo hakaza mndu hamba kana bala jao na izo ndrabo mimi leo nga mwambioni nsitengwe mbili nsumana shanga mwambioni kana si hana nongo nzima na hanizo hamwere sosio ekati shia mdu hajabanu ngwanzo ya kaze Abdalla Abdu Hassan ndrabo za ndrongo za ndrabo ya tufanyiwa zo iyo kwenye mujwa na menona mstope bati jao ema na nifanyo zila hindi vala nsufanya karabdala de mwana mahagusha nyinga mjelezo na hii amfanyo paskweze nongonga mjokana zondrabo ekale woti jabanu si shajimbaye ebani hangu katsubabu shajimbaye kawede mwana mangu afanya nai shamwanzo karenga jimbaye ya msuwe eshe ushahe mi uhima sabati jao yode shihangu yode hedira limuri kaiso sipia ukekaro mwana umahatu wa mwana sonjibwana rambe no rishemeze sifale mbuna wadeye no washaje bomzade ulo harumwe bwana obokana ngwanu bwana shamra sabe ukana basi shamru jana mimi wandupe wandu na mahangu wallahi no msiuri na uvauso uno am just mutini mwabia kana wish si hano wana umahangu kana ondo wana umahangu hadamu ondo wana umahangu hafami si hano wana umahangu kana wana umahangu wa bwana yabo shaleo hata elarifu la nazalwa naye zomi umwambiani ukana ulaya hama saizia ekafa ya nwoso nizonga mjo haba haukanga mwanzo mwana mangu ya change iyode hila lazimu rikae vamo ridojua ukana ufami bali embwana mbali shamsi je mundenge mundwawe mdore ngwana video mwebeshe wana umahangu kana ishia babo zetuni nguhuvumbuo nsuwa na katuzima na joli ya fahari dini homba uso ni mwabeka bofaha iyo fahari munjuo bofaha njajivi waizo wafanya nsuwa na katuzima na siyoba uso hajimbaye mbuzuki wangu mwana mahangu na mwababo bohano nsuwa na wakatuzima Abdalla Abdu Hassan mwana mahangu wadamu wafami ya jofaya nungo na joli ya umgabili nsuria nsuwa na wakatuzima bolto wana mahangu wao pia wajofanya nungo kakani wambia kabwana umahanu sijau shawe bo mwanamshe ngonokana balazetuni ngudeyo bolto balazetuni ngudeyo hajimbaye balazetuni nguwanilwa Abdalla no ngamni ono nahi amwano kana na mzie hodoji bwana nsina ukajo wangu washe wasanga mwambioni bwana umahangu waili wajana wansa wakaondogoza fari wajanongoza na fahari dadi njavumbwa fahari harumwa video wala njaba fahari harunga mwona unafiki njaba fahari harumu Desire sambabo Desire utidwa baka fahari de mwenye ula pizza de mwenye udeya de mwenye ujibua ba hatuaze mali zahe baso tipi ya risoto wa mali ewe atuwa mali hanika sizamba vala njaba kafahari harumu mwandu njamba kafa ukanga mjofari mwana mahangu kajajori yako jabani ya nabekabo zetu ni no ahunga mwanzo ni mwabiyeri kana mkladwa nama ekamono mrongo ndo wasihe rishemeze hojabana take Desire dene kadima na isha Desire jana ya harai mwanadamu ilewe ya jamba ukana ye prezida witi zamba shawe yoke tsoni sakabalati kaudi ya Desire haunga mwego Desire no shimwana mahangu Desire hajabanu hajibu vangu tsika urepode heli ya mrongoza
haukanga mjoka na misodo hamba minje hamala mfu mwana mahangu jondogo za kinyume banu ngamjoelewa na minga mjomjibu na bekana no tijawe damwe mwe ubaye tulizo na kazanje nkwambie abonge tsika ujabani mwambie ni wandu azadi rowalo Marseille rowalo Paris na be ho tsanganya badi simi batso shabo mndu mzade bo mwana mshi hamadami bo mzaze hamadami bo koko hamadami haukanta nyaswato juhu banundu koko tudokana hari njaja yamvi nendo hamkokojo shade ziterwa bahimi mingambe subutini mabiyeni ukana tijuhu titsana tijihindini wao pia ngamina uyode mana ndo mwaba mikoko amgetika ujabano nje nrejibanu bo mzade ulo harumwe bwana na mkera zibekati abantu tirongozo wana umahangu uwoti umani shamanzo nogoziziye bakartina rahundra le worjoka wimardoji bwana amanzo na umahangu anu wabdoste hilana amanzo na umahangu anu kanga bo problemu wajanaje entre eux shawe bo mzade mwanama bo mzade ulo harumwe bwana ngono kana vale kati habamu samba jau vala bo fahari mmonoze tuliwani Abdalla mmonoze tuliwani Abdalla vala badabdada amjwani labdala jailani fukati za babamu ukani wana umahangu wanu mimi mdunade hajimbai ha politiki mdunade Abdalla Hassani ha politiki mdunade Larfusaidi ha politiki mdunade Bolto ha politiki mdunade Wafahari ha politiki shojo jabanu ya jabe wasu woze nguo nsinaumba nafasi zoti zamba nga mzambo pia bobo njojwa ujuha na bekati jau owarwa jinange juzenyi wana umahangu njwa ukana siwa wazima yabo nsina uparudaza ndobe haraivi haka ukana yabo bodezire ambazila nsimjibu baurari mwana mahangu no pia mazo na mbu yaka ujuha jana yanza ya rongo inatusubuta rongoa nambe no kamru ngwanzo yaba use mwananya mbuka do virashindi ni na mali mbusubutu gabili wabe kabo zetu ni sijau Abdalla Bolto wao pia waundwa na mahatu shamru mimi wandupia ndo na mahangu wandupia ndo jau sijau yote de helika mwanzo fayeno gwa changer nduna gabilwa na mahatu yambe sijau na mzie le bangano la Facebook babanu ngarunikao ema dio hatu mvu yo ndizo mimi kana mujabanu sionisa utukivu wahangu na mahangu haukana lewo sina ujibiwa ngamzabu bano sina ujibiwa Fahari ndo abangu mano na Abdalla Hassani sina ujibiwa nishie Fahari ngumano na Hajimbai sina ujibiwa na Abdalla Fahari ngumano na Bolto sina uparo jibiwa nishie kana Fahari ngumano na amsukaba Fahari shabudo na magu pia la onwarugo zao sina ujibiwa yabole una mstailani bwana umahangu haini mtu ajinikeshe ushahe fungwe mwananya kanga boza za urongo za mwana mamdu hauza urongo za mwana ngamdu na mparani ya prive mwambilane shaila mjemwe ibanu mdo babu hano ndo de ya mwambaka na mgware de ndo mbafanja unsina uparuzi kubali kati ziono zangu sina ukanjwa saya ndovira ni para wafaha angala video tsio kaudeziwa no yo jodi ya Fahari amjuhia njibu le Fahari nima mwana mshiha madami yo jodi Hajimbai ngamjuhia njibu ya Hajimbai yo jodi Abdalla Hassani ngamjuhia hauka Abdalla hau Fahari hau Hajimbai hau Bolto hau Desire kwanaka wima barodonga na mbumshe mide mwinyi wakozizi abo bonjojo ukozizia yabo nsirenge kanga mrengo shedwa Fahari nibeshe Fahari kaishia ba ufutsula zengwa mwerezo sosio ishia ba udeziwa bahina mrensi na mkeba vama na bwandu washe mdo harumwe bwana inu mrege za responsibility za hanu ukana mwana mamdo yevumbulwa haungwaji bwana mdu na shemeze yafanyi hamadami ya mesijau zenuko sike helilo leo basharode mwana nyanyi hahundwa dikafa hau hakazwa ndabo na rihime riwonisekana no bashari sijau na rihime batuwonisekana no sijau shanga mjo himabo mkensi mdori mwana telefoni simandri mwebesheleana ishia wala ularimbesha jau izo urisa
bahina mnelewe ikatu jaba nusa takuwa na umahangu nonsu atake hambi hau garmanao shanga mwatake ukana nsujibiwa izo mfanyao na mzeli bangano na mstehilana na mnike ni mrajwe mananya ushai mananya izo nezidomu ni behabamu ejani babuha bahemna mwenza kama fitina gurembo ri shabo fahari zote tunia habaleo habari Abdalla de mwana mahe habari jao ayo mazoni mwabelize ndrabo izoko ni muzaba Abdalla ni mwana mahangu wasadu wana mahangu wi ni uzaba izozo humderajeni alafu nyurengo wana video siwabakana yede hata gabo wavu ani wamana baharinga mwabokabo fahat sijau badi faro juko mdogo za damijeli kafaro juko mdogo za fahari ewi na mdele wakane kasi jaba nusishemeza bala msuega fahari bo mafitina matukufu majisa mamanisa wangu kasi jaba nsirogoza Desire mnyezi muna mhaulieni hau ya mzidieni hau kabo mzazi wa mukana wede mwana mahu waishia na jani babu hau na bobo fari tijau renge telefoni unipare baganya telefoni zagu pia mnabe kabo zetu badu fanya nai na be not jozo na kufanya bala manzo fahari ya change hau kemu wa babi za fahari njo uzamba dami mwana mshwahe yo ujwamba mbizi jo tabisha Abdalla njo koza dami mwana mshwahe njo wimaba nishemeze yabo ekangazi mtuku yaoni mwashipa kumvu mimi sina uhimilia wa umani wa Abdalla na fahari sina uhimilia wa umani wa fahari na wa Jimbai na Desire sina uhimilia umani wa Boltu no wananya sina uhimilia wa umani wa Rwana mhangu pia lwa mwe bwana inu shamjwa basijao na mwoni nikamdo niona mniono ukahaini mahala mitsokaya ebalanga mjwa bana fanya ila paske saba mimza zevu amana yabo ni wandu mdogo jaja na makabakana mimi wandu pia bwana mhangu minja hanaula bahi mimi wallahi ngamdo subuti mwabieni kana mide bwana mwe bwana inaswana preference haukahaini ule nale bunjilo lahi yani kema stehi yangu mi ustehi mwana mahangu mi uju hatsende nekanga mwelo muruganda mino wanama ezila pia hinti samba wanduwa na mahangu pia alafuwa wanzo misekani mwana maho fahari shamdeni ngo fahari wallahi ngamjuma biani njaha na mzima haruma nyinyi na hana preference winga mnona mahangu wa damu so kweli ngaminoana mahangu wa mbwana wish shanz jahana ukana ngamwimilowo indretsiwo imitso msanganya ninyo tsipi ya kazi jaza za mfanya na imitso msanganya yani jilikane mwana mahango ya Abdalla oyalwa jali msotsa mnione Abdalla eka miujwa fa rongo Abdalla yo ujwa univumbwa eka nivumbwa jau lezina sha ujwa univumbwa mise normal ifani ko jemi mwana mshwari banyu nyinyi ngamanzo mjetikana haribala ngamwengo fahari ngamanzo Abdalla amwengo Desire ngamanzo mwana hangu Bashari no nsutsa haka na leo Bashari mwananya wangu ana yambata ke Bashari rekaye mwema mgazijambo kanya zenyu hakajaso lata puis izo ndizo ndo jana bana nabokana zenongozinu ndombi zenongozinu je zom sijindi lishinga zija parce que azali habuli hana zinji ya skozinju wakana imwana hatu hajamonisa ukana bwaza badi bala izo nwambia utira bokatsu hanza bahatu walondawe nawe yotsina parozini waza ukati ziono shabo nyure ngakana bala tsika imwana hangu Bashari haki anizore kwa kabla tsija obozetuni yabutsika ujabana njaka ujanishelizie iza virazi viri shajana tsono video mbili za huswana umahango waili ra Desire ra comment s'appelle ra Faridini hahuja fahari wo ile hambilwa rabo au kahambla kana sabaru mu Desire ya jandeye alhamdulillah rabbil alamin wono Farida jor mambra jandeye wono izopia zende za zambiwa fahari eza Desire wakahunumanga ama Desire wondunga mwaze video za kuzi banu hajoona video ila ngabu wakahunu bwana damu warengaza video wabesha Desire kagalia zetu ni batsogudeyo njade ya Desire tikabia Desire kana tijau iyo mwana yo tofauti yabona mkera vikwezi
rirengo uvamana wa mzazi, rirengo uvamana wa mrumshe wanumbwana ukana lewo onsipia wodwa na umahatu zahenga bozizima nga mzabo clarineti sina ubuli ya mndu wi ya tsuwe mwananya zenguo ya bendrabo ndongo nzijua ushalizo njua umimi sina upardoni nga mjua batija ubo mwana mahangu sija sina uhimila hivi hakashandrabo nga mzabo clarinet et puis nga mwanzo na bekabo mza badi mwana mshwa mndu sidoka ubala mibatso mwende kwamba mwana mshwa mndu sidoka na hurege audio nafanya au video nafanya uwesha fahari mwana mshwa mndu ngeanzo abekana mnale shetani kufaha bo babda bo dezi bo hajimba bobo bo baru boja helilo aba yeze jiri hindi izo lizo mwalazimu mfanye ndo roli wa mzazi na mwanamshwa mndu na mwanamshwa mndu shati dompatso aunge tishe mwana mangu Desire ajamanu jana sione video ya hobo Desire siono kana yo baharumana ndo muso izo na kaujani hujibu Desire tikaujani hujibu heli wajibalia wakauja umrongozi ila response wangu na kaujani hureponde yabo mimi mru Islamu ukana mina hamu wanauma hangu umani wa hao zomu tabisha njaharaya au Desire hajabanu hata haswa mayahe sirenge homonenia ndudi nikaze tena ukana Desire njako hambazila homana nawe Faharidini kuambilwa kati usiwambakana hupa Desire heli ni hujawabu Fahari kujajo do pa Desire jendea na Desire kajandea hamba mirongozi c'est différent hamba mirongozi ukani mirongozi yo yintushe parce que harungwa kalima haunisaukana hama mimi si hindu harumwe bwana inu heli najeleza vangu tika umweleza nabe no ujitrompi emana nrengwe mabango yanu sirongo wala bonjijua harumwe bwana inu ukami sidokino wachafu watukufu epi mitsidokina wajavanu waje wasahe intérêt personnel shati javanu hawana mbwana na mina nyini wana umahangura sanganyihana riwane mbwana ya heko muri hatwe hamu mlonio niyo lonio yabo sina ukubalilewo mrege mwana hangu bashari mdo mdeya yabo mimi njaka hamba zila ukanabara ngamba na Desire tika ujibu izo Desire ya hamba mwana mangu ajata aswamaha sihuswami homonenia haukataba minzaze mwana mwii mduka data shamrumba bushia hamrunguza eazenyu habo Desire kajalata abongeye sirege swamha yao homonenia shanga mwanzo ni huambie tena ukana la prochaine fois bo Desire ngweshe lo tarehi ngabo siku na uona wargalisi bo Desire wakati gamjoka wala de mafitina warengeli siyo wakati wakausite wandu mazina walo Marseille hudiwaza wakati yo au kabanisha ngamize bwana inu do fitina wakati yo bo Desire witi ka upara nsorege telefoni mi mwana mshwaho si upara bo Desire sabo Desire e uhundwa nidazi etwabia yonja paruhuna niyo trawa harumwa wa mkulmariwo trawa bo Desire ba urengo wazazaho wakomori wamba wondo wazazaho utije urenge mnalisi udokati wamba ukana zetuni mwana mshahangu mtukufu mwana mshahangu ndobi trawa hadisi yo bo Desire eshele yandu bo Desire tupara private wambia asibabu hindi parce que vala ula umani wakaza uchino na shwaho no wazazaho wambaka wondo wazazaho si ustope ngojo ujo stop shahidi vala sijwa kana ulando umani haukebwa na hatuinu sinaona haya uzamba unufitina ndo wa minye bwana amjo mabiani ukana yende hata ngamina mwanama ukana ngamjo kaula ufitina duo watilwa me ye hashindi hasubiria mimi njajo subiria ngamwabioni watilo fitinata ijaba nuzabao hamanishana ni mwana mahi
mimi sikubali mtu animalisa na mina mtu bahari. No. Mi urenga hizo nionao. Ngabo kawo jwa ukalizorohoni sabwe mwana mango leo la simrede akaunde haba. Ye bala haba mi sijiheli ilo. Mi uhaba zishange hauzi zidi. Abangi nga mwanzo ni mwambie ukana. Desire ujabaru saswa maha shanga muniko awasuya. Ukabwe desi mdurenga hizo mdu yao nao ni mwanadamu. Mdurenga hizo mdu yao nao ze twabia za mwanadamu. Shamdu kadorenga ufitina. Haukaindia kaukajali ne bwana hatu inu. Haini mdu ya ujivura ya kasiwa zimarua. Unu fitina. Tirenge soma ya hubo Desire. Haukataba mimzazi. Mi mwana mshuhanyu katina uhimila zebi nga mzrejezo. Sina uhimila zebi bobo Desire. Sina ujiwe kaukati yabo. Gore mwe mwana nyubo wa bwana. Sina ujiwe bo Desire. Eka ukati yabo ngopue mwana nyuho shewo. Haini ulo na mbwana na kodeza urema na reme kote njirwa jina. Yawa mwanzo ni mwabie nikana. Wanauma hangu njaha na preference. Eni mwabieni ngeavo, imwana mangu nge mungu ndungo. Hahana parti yahe, yo mitila wa uzamba, ba haini malala haida musbutiti zamba. Larifa hana parti yahe na wawarwa wazima, ba heka ensu ya kaubwe parti yahe, minga mi parmi. No wandu waka uhimilia mule parti yahe. Yode heli ya mwana mamdu. Ya mamu nzuri mwabieni kana, njahana kawe iduwe nazalwa na weitido nazalwa na Shanyo sikangidwa na umahangu. Mimi zonsa hao ndo dezenje mazahani. Yabo mwanzo na bekana. Desire lewozi jahedila. Huishia wananyi fitina. Wajao hambia. Jao hujao hambazila. Shamdu rege mwanadamu ngemdo hima ambano kwa madizila. Fahari jini hunrongo za jana. Kuna bakana nlawe zenongo za hona abdala. Zenongo za hona abdala bobo fahari njazi njia. Shaizo niko zao badile mwamudezenongo heli zijao mwambilana o mwamba o bofahari. Nsusa tsaya nga mwambokana nga zintabisha o eni fanye yezo njoko fanyata unaleshetwa ni hawabdala na leshetwa ni hindi. Gamjoka undo fitina abonge bofahari si shaizo wanambia jana lume video. Shanja parunji ya umani sina ujibiwa mwambio clear. Sina ujibiwa kasunjibiza umani wao na abdala. Eza heze mali watu wa yu haki yako. Ekalewo hubesha wandu mali. Zole manabakana. Mali wa yabe hanga. Dovubo wandu. Utirie. Haukabanu garanzo changement. Karna ukubara me garanzo daula haki. Rike wajau. Ifo wa uso wandu bo mwana mangu faru wabekana no. Mane bwana suwaswili. Dabo kasi hubesha baindu kaza kujafanya. Emana namba uzini ulizo na huisha msunika konsei fahari. Haukamjoka na husomo railimu ya Shingereza, raya Shiarabu, raya Shizungu pia gawenizo. Shanga mamokana kabatino kwa ijisa o. Hameka gawene haki yaho. Uba usemu roabe kabadisi jao. Emana nafanya zila tikaanza uwaswili. Shaila ukana msodo amba ukana. Na vanu weshikomorisha tusiwele wanai. Haukamwa jawambe helila. Mimi dokina. Mamu hambiyo. Boni ushia uvumba wa mali mawabe hanga mdute eba ne mwana mahangudo kinabeshwe mali ni fahari. Mi udute izo nsuhabi ya rabo mi wabakana ha eba pa mwana mahangudo kinabeshewa wono. Haki ni zambi. Na yode haki yao kaizole zevu zao. Sha badi heli zijawo kairi mbake oneti banuana damu wanu pia. Mimi nga mwambia nisimwambia lijana. Ukana na mtulilie ngombe Mungu azalia rohe bahaini mdu ya veshwe mali yanu guju na mjohu mjua yabolewo ekaya o mali prive warenga wabesha mbreda wani bwana ya suzifanya ngauna yo haki yako shaizo nsousaha nizirema obo fahari haukahuna biajana kalawe hadisa unabdala amhujibu banu abasaimu na bebofaha bwana yahona abdala njainjia Shaizo nso ujiviwa badile mirongozi mima bila nao. Kanga mwangaji ondoze video za hanyu. Wakati winju ode Abdala taanja parusha Abdala ya mbabe haute. Wakati Abdala yonjia bungu bahe hajwa hajibu. Kie normal. Yavo amonzunu wabekana fahari njajunje bwana hona Abdala. Yidwa na umahangu.
sha nsutsa ha nsujibiwa heli mlio mjia yani mfanya unsujibiwa amwambioze kweli gazintabishao emrede ezajiri hindi ni wandu waidikana haini mndu yowonisa embana na utungu alonu yabole wakasi yasi mono nyinyo wailinga mvura nao angamleza nao nsina ujibiwa sina ushida shamjo shemeza amjo shemeza ekale utisha bofahari hwatakiona mwana nyokana nyiwa mwana zima mpu hamji mzima ganyi wazima ngawendo mbio wazima hajimbaye zouni hoza muhabioze kweli shanjanji ya imbwana hanyu shamjo zinjia au kanga mwanzo heri ya hanyu nga mwanzo mwishilano wa hanyu shatsi na uhimila umani ya bwizonjo ufanya hidi amjuhurongoza bofahari amjuhurongoza Abdala na bino na mzie batsujibiwa eka mnishilia ndizo nyima goma na waidi eka kamjanishilia sabu sipua simrihani bahamwanzo kana bofahari udoju wa ukana mimi hujabanu siwanidia Abdala shade ajia harumwe maisha ya Abdala shaharumwe bwana tizabandu Abdala ijailarifu nsina wana bwana ya Abdala kahadeziwa ha politiki amjo wana bwana ya Abdala kamru hamjia harumwe vi prive yae hamjia harumwe maisha yae hamjia harumwe familiali yae lawi aunge leo tika ujabanu ni mwabirikani wana umahangu tishia hizo mwanabia nyowaili shamwanzo nuhabeka bofahari ofitina tawa fahari ngonjua jeli nujuwao ngonjua ndo harumwe bwana inu jeli nujuwao bofahari wojua kana baingeti jile gwa orijaza sali ekanga mwanzo na beti jao miuhamba jeli kayo deheli yaho yabolewo njajwa bahurumu desire sha ndo ula ufitina njajwa bahurumu desire pasika mwanzo wambe unjo nabiazo kujajo ria pourquoi pas problème wana msho aho mide bunyu ndogoza zemiza hangu neze jemaza hangu bofahari alafu na mkirazi ufitina mtrawe babanuga bwanadamu bofaha jana tushamba kalimavo huvumbua mali na wandu emazina wa Allah ngambe subutini labe ukana zilandrabo wala si wandu wabe hama pesa mala kadha emana njogi mana behelo hindi dabo njijua opande wahangu nae ukana ngamu mjohili yahe sha uwasabu ajo fikiri nae na kile tofauti ya mali ya mbwana rirensi zenugo zinu mndasi kubala tulo ufitina niwambila zinga njaparu kana hajani zo paske mi urega izo nionao yabo kwezi watukufa na umahangu Desire tiwono nji abantu Desire sirengeswa mayaho au kayo harumana dumuso sha njaka ujabanu bo Desire ni upeshewo au kabaike umwanashe wangu shanjaka mimza zaho njaka huja no sika hujani murongoze chimana wa mvu sikubali wo uzaze wangu sikubali wo kukwangu yabo mide munyi hurongoza bo Desire ukati haki sijabano ni jimwe mwana mangu fahari na bebo faha siishia tibesha marahaba sha njanji ya umani wako ni mwananyuhu izo nikoza oo nsusaha na mparane prive nsusaha labangano labanu sikawjasi na nrogozo wanawashe waboga saruma mbwana zimanu wabe ukana solisio tidiyo solisio de nifanyao haukana na rishemeze parwana wa mahatu wanu riwahesi rabeti jao Ibanuga brifanyao mana hindu mjibwa nao ezajiri hindi shati lokana rugorego video yangu ubeshe fahari unabesha hizo zetu niambao urege video yangu ubeshe mwana mangu Desire isha hizo zetu niambao parce que minswaba zila hawenga Desire ngamjitrompe wallahi nswaba zila ukana rubala ngamwani Abdala ndretsi Desire ndretsi fahari ndretsi ndaba ajimba ndretsi wanu nyinyi yode helo itswani hanyu paka wana kiliwa hanyu wana kiliwa bebe nduna fikirindo nduna bendo parce que avala gugude mwinyi leo ndasyo jamba kana ngwesho murdeyo no amanzo mregeze responsibilities zangu bandu washe mdo harumwe bwana ino mdo joka humanity hindu utsambaza si hindu c'est pas la solution ikele udorenga mibatso besha fahari hawere ndongo na suhamba hawere nga video wabesha Desire ukanaisha zetu tunaba Desire timamba kana yodugaza video zangu dayo tusenge bana fahari otan yabo izo wajoziona kutke kutu shabo huonokana haribala mweju habo swali Allah akbar
la ilaha illa Allah haribala ila do usilamu ya bakano balomani na ba mundu solution usilamu tilo kamnu fungo tsumu usilamu tilo karimba juka mutasi kusoma yasini na tabaraka na sigindini ila kesina mana desero ho za hanyu na mbege zezo mana za hanyu ni wana wa shemlo bandu ruma mibaso haini mndu ya shemeze jabo nshemeza ukana no ndetse mibaso ya hanyu ndetse mibaso ya hanyu timwabalikana ngabo jana ya heya yanzoke bala mwanzo anivumbue no kasusubuti usilamu tilokana rimrajuha Allahu akbar kul a'udhu birabbil falaki kul a'udhu ahad bismillahir rahmanir rahim sindio kabati longo nziro hama ufitina kabati longo nziro hama mramila umani kabati longo nziro hama watu umani usilamu nduwo shati usilamu tilokana rugo juo fanya footing zila za bwana mruma wangu si footing hata sina jio si swala de roho. Oui, usilamu de roho geazora hatero haho geazora so revani yode heli ya usilamu sha usilamu silokana rule wa mtuka ni rege video ni beshajimba ibo bwajimba ngo ishezo wabilo yabo bwajimba ngo desiwa juha hano yangu jifiri no weli parce que amjuwa wana rongo wa miba swahili alafu kama zo mabekana banu usilamu silokana mraju kwa buta swali hasomo no ngojojwa uswali no soma na balango isharmo fitina ngojojwa ufunga sumu za yako wana mfundraru na balango isharmo fitina wallahi njasoma shame babinjua onga mjokana zilavu za bure parce que ngotsongo juha umanisa wandu wajulazi mwake wazima abo yoti tilo usilamu tindu kwezi abo watukufunga moduni kaza kifu na uambi wana mahango wa ilibanu wanu ukana fahardini kama kini bango njue ili hango ingeti kanzani huvumbue haunjajoriwa mbaka hurumu desire shata banyi wanvu maruma desire mkonsunu mwe para desire mwambi ya njamba fahari tuvumbua mahanu wazima bahi na tisasi za babanu sina uzurepete mwono desai mwana nyuho yamba ukana uwenda lazima jifahari oui yode bahana uvumbua shanja hamba kaupa desire jandeye et puis wakaubesha desire video desire gebanu uwo amiwa hangu tinabokai mwana maushe amitse na yo nazo video zangu na mzie be solution tindiyo na mshemeze jami mwabekana Allah babda bofaha boha bo dezi ye mhundu adidazi eza jiri hindi izo nizo radhimu lifanya urodi wa mzazi urodi wa mwanamshwa mndu shati ufitina wala nsuwa na wakati uzima mndu ya juka huja yani manise ni wanoma hangu ngamjojo wawe haze video ngamjojo wapara mwambe drabu shana wanjuwe heli ya hangu haini mndu njuwe heli ya hangu kajajo parukubali katika nsema naka ngamu nazirungu zangu miso jabanu samba muna kanza mndugu ze mwana hangu mwana shiwangu desire miso jabanu simambia kana wati jabo desire yaho mitsimdu na jodwamba na mibaso na jodo tatsaya yaho mwanzo ni mwabirikana Mnyezi muna jaidie ikeza vira ziviri mnishilie mi mwana mshohani bemana na shemeza lizoniwana woka jele wonyotsi pia mwajikaushia iyo di mana najua na jabani leo njeni ringiswa maya desire amemtana mbie fahari kana kama kini banja jodo huu kwamba kahuru mndu jande mana desire timoto mtiti wala desire timoto mtiti ajo kubala doru maya je ade mndu et puis emoto mtiti bwa miju parce que mwana wangu au mwana hangu et puis fahari woti de mndu ajo ndumi ya mndu akanga mjoheli ya fahari ngamjoheli ya hangu yabo mimi ingesi kanza nifubwe fahari direct njajuria jiri kafari kwanza nifubwe direct ajuria jabu zizo afanya jana ukabo mwana mshaku zaituni zilawe bami nabo zinu ngamjua shasonga nabo zinu vangutika ujani mjibu na bekana yo haki yako shaju kanjema basi afuvu alwangu wanu uwabauso wabekana tihure amba induka za hauti zambe wida koro meko do zamba zoti njema parce que abo mimi heli ya hangu ne mwana magu wa mzambo amjodo vanika wende mwana mahangu de mwana ya ambeshe ya tufanya hizo za lazima zifanye baba nuweindo wi niva maana haki ni jifikiri ya bobofari
iyo dina demande kana narki honnête ikamruha mana nduna yonogo ya bwana nduna bekanano banu mana ni hambia ubundu undrede nayi yo haki yao c'est tout. Halafu jawobeshwa kana rega video tsi ushezo zetu ni ambao waedezire abla rega wishetsi zo ambao waundwa na mahangu nsina ushidana damino wandu wazali biesuri kamshidana minao shawa nulo daminao zembiza hangu ngamjowambia jelikaza njema zangu ngamjowambia jelikaza njema hao neze njema zangu ngajwa unabia yabo mli hasara nyima matabaya nyima manisa nyima traumani parce que sina ushidana na mundu nsomjua amdishidana na mina Fahari, amdishidana na mina Desire, amdishidana na mina Haji Mbai mwana mahangu, amdishidana na mina Abdallah Bukhasani, amdishidana na mina Borto, amdishidana na mina Barufu, amdishidana na mina Ilaf Sani, amdishidana na mina mwana hangu, mwana shiwangu Mara Mirali. Oui, amdishidana na mina parce que ngasi hamu mbana so wa raru riwani yao ze haki. Yawe tipu yopi amdishidana Swabahu wa Athmani, juzi Swabahu mwana mahangu. Hasohe yabo hanatake eske sifani mwana mahangu ila ni haki yake anaambia haki yake. Voilà, c'est comme ça. Chatine zendrabo. Mwana esi mtina ila mo commentaire yake. Samba sava mon frère. Iyo de heli. Shemnamba so. Oyi. Antuka nsina katuzima njimana milona mahangu sababu mivatso ya hanyu. Nsina katuzima njomana mna Abdallah Bukhasani sababu mivatso ya hanyu. Nsina katuzima njomana mna Fahari sababu ekawazo wa mane nami. Yesi na shidani wazi. Shamjo kaikade bwana inu. Olo wana umahangu. Nsina uhimila shevi haka. Abunga mkazu ya watukufu. Na utazi swama zangu. Ikasa manongo kana. Kezi jabidi nambe. Amtao swama zangu. Na umwambianikana na mnelewe. Basi na uhimidia. Ukana mdohamba Faride wahangu. Abdalade wahangu. Abdalaside wahangu. Nsina uhimila hizo. Yo ujoreda na inga mdujabani na bekabwa na umahana mnale shetwani. Si Johanzo wana mawabaki wake hamadami. Watudo garde. Hawe kansuwebe wana misili na wana zero nyina wana sala. Paske mimi sabati za wabushini. Shatile lishakomori. Nsuwane mratu jabanu. Yarongwe kinyume na tijoelewa. Nsuwane mruo. Nsuwane mratu jabanu ya mrogoze shingazija na tijoelewa. Abugia wa mzanzu mwabienikana. No mbuna kejami. Ikaga bumronjia wo mnduna shemeze ba yode roli ya mzazi. Yode roli ya mwana mshwa mreka unoana umamdu hauwa za mndu wajibana au yode roli. Alors là na mkirazi ba yode roli ya hatu rishemeze bwana umahana mnale shetwani narika uhehuzima nariwani mbwana nwamdu wazadisha nyinyi no inulo na bana mwana nyana mparani ya mprive haumbeshanize mesaji. Yode roli ya mzazi. Iyo de roli ya mwana mshwa mru. Shatido fitina. Na ukanengwa ishio. Yengwa ishio. Simwambia kane bwana inu gabo wenji wa mananu wananyuwao. Hasibabu. Ukaleonga mjobanu sishemeza. Bobo abda. Bobo faha. Ebanu zindazi. Ebanu mundu wanidazi. Bahi wajivuru wa mana. Nenga mjokana. Kwa tsunile waraha. Ngwa fikirika wala gama Abdala. Shansi Fahari. Yode hili wandu wanwa kansi. Na mimi simwambianikana nsina ufa hasusi amjofu kwa katu wangu uja. Shekani kane ndongo nzigarde nga mjozamba ilizi change hauzi zidi. Sabo mweti ansusha ilukana lewo mwana msho hatu kaja kaula wa babuha kaja kaula wa hamba. Wala emana leo mbaba Hashim. Sidi Hassan wasida Hashim mbaya hangu. Emana leo wangu wa bostareza hindi. Dizo. Paske Hashemeza kaensi bwazaku na uja urenge kumuri ufanya ilino. Bwazangu fanyo nai. Bwaza sambi wolade mwananyu hoya uhezabala. Gizo tarehi o ushahidi nguo. Bahizi rupia zilulifanya unuhansi ushahidi sherema ulu. Alafoa saya wahansika ushahidi ndo walala wadobe haze mesaji. Nwamba ukana ishe video zetu ni hamba karsumelewa. Mrati nelewe ka umani. Mrati nelewe bansi na paro imila umani. Salamu alaikum. Ezan kadwa bidi. Ngamdu jabanu zabe manamina video muhimu ya hele sisi juye ranzori prepare kunu Marseille ya hoizo yoke si haruma hindininu shayo ngamdu janfanya video special ya hele sisi juye kana wakomori pia ngatsanganya nao
mana inu na mweshelendo ketina opposition ketina inu fete nationale yabo lewo ngari parao wanrupia ngwa parao maulu ai dimanche unu Marseille shanga mjuhea nifanye video hiyo nimwelezeni mahala riki hawenji marhaba minji ni mwandunga nana nyimjoka hundunga ikatsa mbano ngo zilombi za tabisha wandu yabo nga mtsaso maza hangu nanu wanaoma hangu na wadrese ba haonti pia ikatsa mbano za twajibia nga mtsaso maza hangu shana mdoneliwa mimi mwana mshohanyu kana tia nafasi ya urungoa watina kabonga mina utungu watina kabonga manu na mnamndu sha sijabano njeshe meze jila mwana mshwa mndu jila mzaza mndu kana mstope na mimi sina huimilia umani wa hanyu marhaba minji